Kita kasi mo isig katao nga naasinso, dauta. No? Muhimuig istorya. Hangtod nga mawad-an siya gigala og negosyante siya. Hangtod mawad-an siya og customer. Dauta pa kayo. No? Ayuha gid pagdaot nga kanang malukapa gid siya ba. Ayuha pagdaot nga di gid siya mabalik kung asa sa karon. No, biraha pag ayo. Dauta ta mas ginhawa. Dali ra man kay karon ang pagdaot sa mga katawo. Kaya na may social media ya. Dali kay manipulate ang tao ba. Kay ang tao makit-an ana niya katuro mang naa sa outer, di man siya mo dig ana sa inner. Unsa man gyud kay dutay ra may tao nga mo kuan gyud mo imbestiga, usa sila mo jump into conclusion. Nangutana usa na sila unsa man gyud nahitabo. Dutay kaing tao ingana. Ang ilaha is ang kita nila is katurang outer some tao na siya. Kaulaw mo na siya. No? Ilaka ba kayo? Mao nay mga batasan sa mga suyaon, may mga batasan sa mga ingitira. So kung ingana tag batasan, lisod kaayo. Lisod gid kaayo ka. Magsigir kag kasuya. Nya di mo na problema sa imong gisuyaan. Problema na sa imong kaugalingon. O yan. Naay mga tao nga moingon nako nga, uy, kumusta man to sila? Oy nga, kanang, nabulag ko no si kuan ay. Kay nakuan ko no, anak. Gidritso gid ako siya. Ako siyang giingnan sa kabisi nimo. Sa kabisi ni tawhana, maka, tana pa siya ko. Huwag ko panahon na panghilabot ng mga taong wala ko'y mahimo ano nila ko interesado ay labaw pa kong galampo ano ba di ko ganahan anang busy ka itas pangay kay sa kinabuhi sa atong isip sa tao niya busy na gani kay ka sige na kag pag-away anang social media nga makabayri unsa pa din ha niya labot na pa kay time nga manghilabot ana unsa akong kabahin. Lisod kaayo kung atong batasan ingon ana. Ang ganahan kay tagasip ba. Ay di maguna siya kawalan sa imuhang gilabtan, kawalan na sa imuha. Kay hangtod na gyud suyaw na gyud ka. Wa kay kalipay sa imong kinabuhi. Padayon na. Una nimo maayo, padayon na. Ay mas daghan ra ba kaayo karong kalit mo dawat o sayop pa informasyon niya mo jump into conclusion mo hukom dayon mo judge dayon sa tao dali ra kay ila ipa-manipulate ngano tanga-tangahon po tong mudawat po dayon kadaghanan sa atoa mo ginay problema nga di ta maasinso tungod kay ngano di mo ta maasinso hilig kaayo tag paghila sa atong isig ka tao instead nga ma-productive ta sige atag panghilabot sa atong isig ka tao. So lisod kaayo mo sana. Og iro paminaw nimo mo nay makalipay nimo wala pa dayon. Pero sultian ti kay igsoon. Mabot gyud ang panahon. Kaingon ka, wa gyud ko nahimo ang kalibutan na. Nabirag manghina ka. Daghan ka ikang ma-realize kung magsakit ka. Daghan ka ikang ma-realize. Dito na tulo ang imong luha. Sa mga taong imong napasakitan, nga balatian, na di na gito mabalik. Na kanira pa silang matawanan mo na gamiton sa labawng makagagahong nga makaila ka niya. Kaya mo na gamiton niya inig panahon sa imong kalisod nga matulo imong luha. Sus kaaywas Ginoo sa. Ang akong gidagmalan, ang akong gidaot mo, pahinaan ako karon. Yung dumi na igsuon. So kung malipay ka nga sigig panghilabot sa imong isig katao, sigig kasuya sa kumpara imong kaugalingon sa uban, sigig kasuya, sigig pangdaot. Sikag panaway. Padayon na para nimo maayo. Ikaayon.